taimini whilawe I pia moe mawhola koia o mau ai COVID tahiwa, ko whengai whitu koia, ko hae tu ngai whika, toi unu hake me he taha pe ko holo ki lalo, pe ko tu o mau, ko hana e tu unga tau peseti e tau huhu malu ia o mai ke aho ni, ko hana e tu koia ke kao. Ka rai be mga hi whihu I ke te tau hanga o whihu ia, I press conference pe koe whataanga koe ni pe au ku lawe I peo ke whakaukau e toko lahi. Koe lockdown ni wike ua koe ni hange koe a kona toi whakaata I e tōsi te moe whalaite. Koe hanei e ngahi lelei o kuala mauai. Koe hanei hane toi wasia tau te whito I e tōunga koe e mawhola ai mahaki. I e taimta tau ai whumangai ka veinga ke kehe. Mahina whoke lockdown ni, mahina tōunga nau tolu o ko ke ngā ue pe nau malolo I api kai ke mao pe wahe. Iai mga he kau taha whapisnisi ne ongo ne wasia ka ko whai pe ai whainga. Uwei pia moi tokanga hangi koe ko nau tolu ko si ngai whamiri. Koe mau anga mo ui me I tokanga. Pia mo ngā tai, aia koe hae te ki I ngoue o kula whakatau he aho ni. O lawai aho iwa hoko te toi lawa tupe o whakatau e te ki ngoue koe. Koe lockdown koe ni koe hanai ngai mea o koko ai. Pia nge koe kau tau tai, toke an kau tau tai whakomesi are ia. Koe kau tau tai koe mau anga mo ui ia. Koe hai ki mea kumau koe mei tahi, whakatau a te he ahon. Lawai aho iwa ka hoko mai. Ko ne osko ia e te lawa tupe ki o tau tai ki aho iwa ka hoko mai. Koe hane ngahi wasia o hoko he lockdown ni koe ni. Ko ngā koe ki te lawa ngai mea koe ia. Tuke he ange whaha koe he pot ngā ngowe. Kai ke lawa ngai tau tai ia kuanga mai ni. Ko ngā he o ku kona. Ai I kā ko ngā koe tahi o te keke whabapau ia ko tūkunga lerei pe tūkunga maari. Ai o kulahi o pita ngahi mea keke te tau hanga whehu ia. Pa te tau te hanga peo whehu ia. Koe haa hatu onga o ngahi tokoni ke whai ki e kakai e whanua. O kuanga whewhe koe haa tu onga ke mawhola koe ai mahaki. O ka pau e kakai pe ia ke toi tokolahi ange. Koe hae loloa o lockdown ni. E uno me he wike e wā, ke wike e tōru, pe koe mahina e taha. Pe koe hao no loloa. Pa kua kamata heni ke tau wakai tonu tau tōru ki e ngahi mea. Nā tau whaafanongo pe I ono whamatala mai. Me ngai whanua koe e tua pure anga. Koe ni o tau whanonga atu. Kua tau wa usia ia. Kai ke ngata whoke aiu. O kai tukua e tau lotu me tau hofia. Aina awhiwhio tamatu ko te pauano me tane koe nina na spau. Pe ke ho eika whanua. Eik pare mia ma kau take o pure anga. Eik sea ma kau mimi pai whare area. Kau taki I ngai whunga waka kotoa pe, kau taki lotu. Moke tau tolu hono kotoa. Pe ke he si ngahi whanua I tō pure anga punau whola nima. Koe uhi pe, koe ofa mai ki tonga. Moho tau ka inga, tau whanongoa ai ui o elisi. Si ngai whamiri o ko mai e nau whanki uta. Koe tātānaki mai ofa mai ai ka inga moi whamiri mei tō pure anga. Peo tau lau monu I ngai ofa ko ia. I e taim tau o tau whakaongongo pe. Koe haa ai ngahi tuunga. O ko whai ai tuku mai. O tau ngahi whamatara a who'o mei he pure anga ke tau inasi ai. Tau whamalo whoki ko hiko I whainga maari e peheni. Koe whainga maari e eni o tau inasi ai. He oku omi whahanga tonga te tau tolu tō keheange ngahi whehui. O tuku atu ke whaihono tari mai. Ka koe ni ko wakai hake o ko mea mai e pare mea. Hua kawa mei riko. Pea kau mei e pe moknau tōru ai hoik minista. Ko hipe ke whainga maari e hono tari atu. O e ngahi whehui ko lava mai ma ngahi kau tahatu whakiongongo mo whakamatara. Pea ikai ke ngata whoki ai. Koe haa ai palani mo whotutu. Ke ngai aho kuinga hoko mai. Pea tau mana tua pe a kinau tōru. O kinau tuu laine mua. I e whataki o ngahi whatongia whaingata a koe niu.
kai uhi pe ko hono malu I koia o I whanua te kai ke ngata ai ka koe ngahi whatongia ke ke whai pe hono tā ke kina mo hono toka ngai. Koe press conference for koe ni pe tok mahina pe me iai e toi iai ha ngai whakatahanga pe heni I he ka hau ka koe ni ko nau mea mai ke kamata I lewa ai porokalama. Tua maf. Koe tokai mananga. Ke tau hiki maudoro I aho moe aho. Mau whapita I uke I tānoa meri e peo mau ki whanua tuhi o seni. Uke I ngā koe pua. Ai na awhi whio e tuhi a tonga ka mai taine kuini. Ka mai whare o ha moe ofo. Lau maari e lei koe ia kui he eik pare mia tonga. Ka mai te kon pare mia mo te taki e kapneti. Ngā whatongia I taim whainga nā pēne. Whakoroa ko iau wharau maari e hau eiki ka maha tai whanua. Mo ka kai e whanua, ka au maha ai kau taha mitia, mau kau whataha. E te teo e press release ka ni. Mau e bigi o whio, e benga I whakaiwaha o e mui. Au mau tui whakapapau, ko rau maari e maoni o ni. Ko I au tāka waha, o mau pāre tua, o e marui, ai ki whanua, na e tuko, e tofia e apiona. Tāpukina mai e pēmia, me ngā hiwhi me aki, wa mana ki wahoko. Tāpukina mai o mau whanua, o e tuko ke mau rea kina, he mau whi kāmaki, e anga e uhinga e aho. Ka te whawhi mai e ki mau tolu o keresi, e mau tui, mo nofo, ko koe o tua o ke tofia aki, ko koe o mau hūwhanga. Whamanu ia e whime akai, e whime akini, tatake e paemia, ka mai te kon paemia, whakataha e ki ho whahoko hei whiwhini. Toka e hata apuaki, mo e lelei fu, mau ki whanuani, e taimi au tauki mo sāsāu ni a whiona, o taimi whia maari e ma ki mautoro. A whio a ko mautua, ka mau no what ko kakai, a whio e mau tamai, ka mau no what ko whanau. E a whaipuno mo e pasia e mau rotu. Mau rotu e huafa peta hao aro, ko Sisu Christ, ko mau eiki mo what mo hoi. Amen. Alright. Kamo to mafi. Tap ki king tu bawon. Kamo fale ha mo tap nga lo tu ya fit. Fusiane mo hoik. Ko be mo ki hufanga e fa tapu fa pe mi ki tau fa da po la no. Ka fa be ki update nga fa matala. Tau mi tau press conference ko e pong I ane afi. Ane afi fo ki hange po mo o si loi nai to tafa I he nea umai ki he whiawhini o kutoko tolu wha a ki nau tolu ko test positive I he COVID tahi wā. O ki ai lewa he ni hange po e whawhatana wai I class ta. Ko me mi ko I katoa ko ni me he contact e tau tuke si au ke ne toa te whakaikiki. Ai me tupe mi he kau contact ki ko ni hangu rau na nau ngau e ko ni wafu. Ai au ko wai class ta ko I vai ni, wai class ta I fasi, wai class ta I piri, ai ko whawhai kurupu ko ni tau pe ko whamiri mo e haramea pe. Pau gai mo e class ta ko ni halano mo sopu, kau mo e ko ni positive wha mui mui. Ai ko toko tau wha he tainim, o ko positive ko ni, I ono test wha mui mui taha. Ko uingani nai whai e koe ai ki ngau e makehe ko ni ki vai ni, pia mo pili ane afi ko hinga hono mau koni ai case koni I vai ni pia mo pili na fe mau lewa ke ki whakatangata I nau movement po nau fe aroaki ka nga ka fai mo sivi ke mahino ke lava o self isolate pe lava no foma wa ki nau tolu ke ua to pipi pe ua to mo fe atu ai mahakin ai o ma o ko kaulele kono o to mahino mai ngai positive koni as mai pili ka ma a vai ni
pete asmai ko ni mo sopu. Ai ko sopu hala no foki nei ai pe ai tok mo fai tano ga CEO. Na self isolate pe ne kau pe he kau first contact. Na sai pe mahalo ipu. Ai ko ne ho ka punen puke ko ia pe mo no family na ma ko ni positive. Ai o whamalo a tēni ki he kainga vai ni ka ma kainga piri mo kaupua e ono e nau kātaki he ngahi whakatangata koe ne whai ane awhi ko i ngā pē ke whasisi e mō meni ka lau whai hano sivi ko i ngā pē ke mau a ki nau tolu positivi ke lawa o tāta awhi a mo where mo pipihi atu koe ni ai maha ki he ngai whaitu pēni. Ai a koe taini mi folk sai pe lotonga lockdown e whai ngā ue pe he pe ki sopu mo halano ko ngā koe ase koe ni ai whai cluster for koe pe koe u case for koe ni ai ko ngā pe he na alawa osi ki to koe lulu kai ata koe ni ko ngā koe taimi resupply pe koe taimi a koe ki te ofu atau mai hate ki mea te ke sāpate ka mafo ki ai ue ke kahau o ku hange pe mo whatongai koe ke mea hene mi Samoi o ne taki atu e timi ke na ato whai na surveillance test i wawa ke wakai i ai tōnga u ngā wawau pai report mai rewa pai whakatatau ke hene report i e tuangi ato a wawau pe kai pai au mai report i he whiawhini e whai e be whai tūtōne kabineti pe tuangi a wawau pe kai ka koe inga koe ke mea ai heni koe ne taki atu e timi ki wawau ko ngā pe ke whahoko ai whatongia mahu inga koe ni. Ai koe tū ia he taini mi whikawa ki pia mo e COVID tahaiwa mo i ngahi ngā weu whai u te tūpe ni ki he CEO e health o pa waha mea te tānaki ai kau ke ai pia mo ha whamatala whikawa ki pia mo e vaccination rate. Malo apito. Malo pito e pandemia pa ko ko pe ke ufanga ngai whatapu. Koe hange pe koe mea koe e pandemia ko tui koe ke mape whamahino i ai ngai case for all koe ni me tau whamatala ne afi. Moe ahoni ai a koe me koe whai toko ono for all koe vai ni koe kau me mi pa pe ngai family tatau. Ai nei ai on positive cases. Ai au mahino au pito me heni ai e nau waofi moe tō taha koe nei ai. Pako kana na osi nofo mao pe nau tō. Ai koe me ai oku ai e tokanga ki ai oku sai hono tata ofi. Koe ai peha isolated person ha feitu. Fia mao ke tata ofi ka atoa mo family koe ia. O mana tō fio ke tamiko ko atoa isolation order ka taha ke nofo. O kuia e whakaamu ke nofo hono ki loki pe ona o watoe ofi ki hatahe family. Ka kuia tau nofo wha family tonga ni mahino pe e whaingata. Ngā ufu tokola e nofo family. Pea kai taimpe koe o kua hatahe o isolation order ke nofo mao mahino ia e puke to e ngai. Hange pe ko sopu halano whaitu ko ia. Ko whaitoko walu ia me whai family peta. Aia ne whakamawahei pe koe toka taha koe, e ko si poke kātoa e ki family. Aia koe mea ta tau pe. Ia whake hawhakaukau ke pehe ke isolate kātoa e kau contact. Koe o kui me toko wange au tupu, o wahe wange au tupu, tolonge au tupu, ai kau contact. Aia koe mea ia o whae peta pou ia ke tataha no whamau, no whaitu. Ka pau ia e whainga me ka mahonga whakatotolo ipe. Ki whakatotolo ipe ke mahino pe o kumau. Pe o whawhia maari au pito e ngau ne whai sopu. E ane a whipena e whai CV ai sopu. I wai ni e tahafi hiwa tolu. Whai test e tahafi hiwa tolu. Ko whai positive peta. E au ku whawhia maari au pito ia. Mahino e talango fua wai ni ki he. Popo e community o wai ni. Ki he ngai tutuni na o atu. Ia taimi tatau pe maha koe ki news pe neo whaampe ke wahewahe mo ki motoro o kei lele au bitu wai whoki huku malu i. Kau poke tau whainga koe ni kai hoko ate huku malu i. Kato to fito ke ngai whaitu koe o hotspots. Aia koe nai kamat lere pe mo huku malu i a vai ni Popili. Kau maa ngai whaitu koe nuki ai funky outbreak koe ni. Peka tuanga koe ni e taimini e tau huku malu i ko whaampe ke wahewahe mo ki motoro e tuanga e huku malu i.
E au mai ke au ni, ua au eno pese te hiva valu, o ka kai koe kuna o huku, first dose. Lahi au tope me ka kai ane first dose, o laki huku. Ai au e whamalo o pito ke ngai polo kalama, o tui mahanga pe koe mea no minister mo ui, o mahino koe ai e ka kai una o whakaongo mai ke ngahi poupou e ngahi media o whai. Ai a koe pese te hiva valu, ia ko pese te valu hiva, o kuosi kakato e na huku malui. Pea, koe kai peke maulunga nge iaia, koe winga pehe teke tiu e taimi kena huku whika uai. Pea koe tau posta, kuosi lava ino tau huku posta e toko valu afi, uange atu. Ai a koe pese te taha tolu, ka kai koe utonu kena huku. Pea hoko at pe foki ai whai ia e kolokalama koe ni. Malo koe ki mea pehe ko whamke vai waha e taimi ni. Malo. Pe CEO mai whamataro koe. Kaya pe koe tol wha fuko ni nau lau kia ni nai, matuina is recover i taha fuki ai. Kaya koe tol pe koe positive, one night recover. Te u whata lewa hangi pe koe tau mea u tau anga mahin mai kei ki muini, tau vilo e tau takai, hiki o nima, o pau ke whewhehu, kaya tau kamataria. Son. Alo, whatapatu e paremia, o ka Amerika, whatapatu ke hoe minister e kabineti, whatapatu ke kau CEO mo mea hini. Ya, tanga te ateo ke whaitua kai haka te mua ki whanau nou pe kono ngā kai wako tau taimi mo ngai tūtoni. Mana ka te au e CEO, Ministry of Health, koe whamatala kono kei toko tolu whaa, pe holo hifo tolu, koe whehu i pia pe oku, ei wheunga pe ai ngahi umanga mai no avena torio isolation i he whare mahaki, pe oku kei lahi wheunga pe tau accommodation power ke tau lawa whai o toka ngā ikiai ai kau tākoto koni he coronavirus. Koe ua pe mua koe kau frontliners kau ngāu ko koe ke te ki reconcile tānge mua ku hoko i api. O kia ngoki whine motua e ua o kuna ngāu e whakanesi he wheitu una. Ko na whoki mai ki api ka kuna kau he ngāu e vai ni, pe una nofo nau ai tu a whare ka mau nofo mātolu i whare. Pea koe kore pe mua, pea hoki ke pongponga ne hu, pea me ngone se ua unau nofo hati ai. Koe kai lava nofo i honau api, whainga taa nofo i api. Koe unga pe whehu i pe te aha ki wheitu ke ame ki nau toru ki ai, nofo ta hai pe ai, alwai pe ke ngawe, ako ia, whoki e peo nofo e ka orewa, hanga ngawe whaka shift. Pea toki whakafoki mai he ose e ngawe ko ia. Pea koe tu unga whalala anga koe home quarantine. Mahino e ko talangata ai au whai mi api pe au iai me kakai au ko talangata au whamafola e vai laskoni. Ke te whai moha ki sio ke whalala anga o e nofo kolontini. Ko ane afi i hereti au walu fitu pone nima, whela fua ki ne e pe kia me he wahenga vai ni, pe a koe tokoni o fitaha kai koe kau polisi kolo, he nai hau ia he telefoni hereti o. Ko nau tolu na nau whai ono tokonia, pe a koe tau kapa ai totaha koe niku wo spekia o whaingata ia ene mana wa hange no koe ngahi ere menitia o e vailasi koe ni koe taha koe no e mana wa ke kai au kawa nge mua ke ha verification e whituna pe whelala ave i ai no e mana wa mo mea koe no koko he koe coronavirus o detecting me konga leha vai ni malo apito. Yo, lagi pe apa pe ke isko no ke tano ke pe kia. Lagi pe kai ko ha felawe ana me COVID. Ko si mahino penda mau sive mau to, kai ko ha COVID ko malolo fa na tula pe. Ko me ki he lahi ko ia ngahi mo nga ko tu ta mini u fe unga pe. Ka usai o bitu fe hui ke ne hanga o fongi to kanga e fonua. E kone tu e taimini ia o kulava pe ke nofo pe ap. Ai toko taha puke. Kai koha mea ia o kupalupalema. Kai tipenia he mateuteu ai ki whaamili ko ia. Mateuteu mo ki community ko ia. Io te nau hanga o stigmatize. Ka nau pou.
he kono mo ni o smahi no ia o fia mariang e fangi tau fili ke fangi family po ke kato no fia mariang na to na no foi api o hange ko vai ni o kau ia he kolo lele ya e lava pe ke no fata haia yo na api o puke kai to kanga ia pe he mau health center vai ni ko ka me fenga tai pe ko ai pe lava pe ke fai fenga fei tu pe to ngani ke lava pea toka ngā i o nau nof pena tō luai, mā luai, kai madui e tauhiat nau tō. Ko mea ku ke whatonga e ku mau ngai whatama nimo. Ko ki nau tōlu ko home isolation. O ku toko ni he nimo i hano whawhanga ki nau tō. Ki liwa mau pea nau mea tokoni. Kai mau hanga matolo toka ngā i e nau ta whawhai tō, pe ko hatai puke. E lava pea ke te atma e nau monitor. O tuku ai self-monitor ka pau ku e tokoni ka nau tolu, ka nau check o nau oxygen level, angi mea pehe. Pea toki telefoni pehe, ke kau toke taa, mo e nesi. Pea koe mau ungahi timi koi whare maha ki, mo sanga ai whanki small teams. Koe teu pehe, ke oa whawhange kua puke katoa. Mantui koe kai ka mea ia, ku fo ke puke kau nesi, me kau toke taa. O sai pehe whanki timi, tak tolo ke nau o holo ngahi high risk things. Kui ngahi ka tem ko ala ka etim ko ya ka feitu o ko hange ka nau ka pihia ha mea. O tonu ngahi ki foi timi ko ya ngahi high risk. Ai ka pau ka nau maki malo ka fetong ha ki timi ke nau. O kai ke fe mau ke o sange ko puke ka to e fu timi e po ngai mo. Ai ka fangi mea ka ulava pe fai ke nga ke neongo ho mai covid ka pe la pe fai ngai ngau ke he po ngau. Ako di tali peso. Kita dah ada tu. Ai kau puke foto. Ai ko tol fa ka to tai min. Ai ko tau press conference from within na to tafa. Ai dah hiu. Ai ko to wano, tai ko wano. Orang recover foi. Recover ta. Ai to valu isapu. Val fo isopu. E te ai fo yono fo i vaini. Vaini. Ta fai pene te me ki anga ta me ki fo grupo pili. Nebe i pili. Ma te fo fangi family ko ya. Ai ne te poka na fangi me mi pa fo family. E ko fangi family pe ko. E ko me ko pili ko grasta ko se ve te tan to fit. Ko fasi wa to nim. E me fa fo grasta pe. Grupo tatau. Ya masuk. Io ene la che So palani. Wa mo fe fangi tamai ki pe ma tu pe. Io oku ia pe fangi kaureka, mo ka kailala. Oi. Ia pe ka oku ko me ko ngai ma to pe me na fangi fana. e me ki to ko ai ko fana ko ta ta la ya lo pe na ho. Mai no pe ko ne pu ko pe ta hai ko ta ko vex. E puke ko nga ko ge ya no malu eta ko malu fa natura pe ai ko ne puke plata hai me puke family puke ka to ai pe Io forse ai ko i me ko ni ko ka chen ne puke fo ta pe ko sopu. Ko ha ko do pe me wafu. Ha do pe me wafu. ko konte ki ura ki nei me wa ai pa ko ne asma pe ko ni ko puke o puke ko to ai pe ko ne free family Pe family. Alo, pito, ke hua toi be. Ko wakai pe aku e whamatala koe ni ai CEO. Ki he home isolation. O ku te wakai atu ki ta ia ki he tupu toko lahi, a ngahi keisi. Ko hipe koe anga koe ni tau nofo ho tau ngahi a pi tongani. Ko home isolation o ku te hame a pehe ia tongani. Ko ku uhi ngā, ka pau koe toko taha o ku puke. O kai ke wila pe whewheanga a hono toka ngā ie ki whamiri ko ia. Ka te tau iku ki ai ki he utawhaaki ko ia to kaka toko lahian. Ka kukua kai pe koe pe ukai ke ha mea ia ke ave ki fwoi toko taha koe he oku whawhanga pe ia e nau tolu nau toka ngā monita. I he uhinga pe he ku wakai ato aku ia i he tau home isolation
E iku pea ma uko toa toenga. He uku tau whewha uhi wa ofi pe ki tau tolo I he whamiri. Pe koe kia hato e option meihe I api pe. Ko inga Siane ki he home isolation ne kau primary contact, ko kau family ko e tota puke. Ko kau puke. A ka puke. Oh, Ka pau e sivia o ia ko puke. Ka nofo pe o isolate o mau api. He kai ke tae mau ia toenga o mau api. Kai moni api te kon moni nei ko hanga pe ko ngai teita ko ni. Ko ne puke pe hata haya. Taru fitu ke Omicron. Ko spau pe ke puke to nga. Kat neo no to o nai ko was infected to nga. Ko me ko va be pe ai Omicron. Aia ko sio ko ka to o api ko ni o sto o fo I to ta puke. Nai to ia a to lo ha fa ko. Was ma ba na to. Ko to nga family na to puke pe na to. Aia ko foi uhinga ko hinga ko ia ke kai pe ke taulava to ta off ene mafola ko ke ki toinga ki family ka ko me o fe mari ange ta mi ko ki family o sange na no fo ka ta pe na to ko hinga he pu ke pe ki fa na u ia hano ave ona ne ge de na to pu ke pe na to o sange o ke sange na no fo pe ka ta e ki mo fine e ki mo ne ki fa na no fo ta e te na wi pu ke pe na Was so about Omicron then? O ki whakaongo pe ki ai pesi o te pe mahalo ko poni ko abi ka seire ko tuke poni ka te ma report. I'm before like flapping out. Ikai o sia uia ko whakaongo pe ka na tolo ko na tolo pe tuai na o mai. Na tala mai pe na tona sia uia he ma uia monite. O ma uia asleria sample. Mahal pe na we take time pe na process. Ko ki wheu bene ki he CEO, ki a Dr. Siale, koe mo pare mi abe, koe u wheitu u whau koe ni, ko sopu, whasi, halano, e whaipe ngawe ke u eria koe ni, tatau mo ngawe koe ne whakahoko ki vai ni pe mopili, I he aneafi. Ko ahon fogia mo pong lockdown. Tatau pe mo me ko ne fai ko ki vai ni mo pili hene aho fogia ne fa ngofua. Ai ko finga ko mo ponga mo wi ki na fai na u tesi ko ne fai ko ki vai ni mo pili ko he a tu si fai ahon mo pong na lava o si ai ka ata ai fai te ki shopping ko ka kai. Biu Malo e mau whainga maari e. Ko tu eu tau whanongoa pe aho ni e toi kaka ko e whika ki o lunga. Pau ku tau toi amanaki atu pe ki ha whika e toi maalunga ange. Ko e whotu whakau pe ia. Na a lava ke tau lockdown whakakoloa. Ko tu kai pe tu ko talangata ai ha tau kainga. Pau ku tau sio atu ko e ke tau ilo pe ko e toko whiha ia ki nau tolu. O e contact ko e ni o ku nau ke I hoko pe nau toko e Gary ahon. Mahalo ko whaunga malu taha pe ia ke tau lockdown whakakoloa. Kai whakaivia e kau polis whakakolo, kau sotiamu e kau polisi ke nau whakahoko ngahi ngā ue koe ni, nā malawa ke māluangi ai anga koe e tau nofo malo. Ia, wanga pe ko me palemia ko tu bahalo tau we are in lockdown. Ko tu te mini was lockdown ni fonua ai ke wike ua. Ai ko te extra lockdown ko ni ko fai kai me ke ko vai ni te mau assess tomorrow. Ai ko assess ko ni na nga ue ki foi me ki vai ni. Ka ko hinga ia ke ai ko hinga fa vai ni ke ai ko ke tam ko na tu ko ai. Vaccine. E la pe fai me tau ia I shop without any extra lockdown. When I anga maheni pe public health. Kaha ki for the region o fe mau ke toka nga. Ko anga pe ke check pe. Ako ako pare me ke tonso. Hai ko me love ko CEO. Na huinga pe no ai ono pili pe mo vai ni a ho ne fa ngofua.
Ito impose pe ha lockdown ya. Kako tu hui dynamic lo to lockdown ya. Ki sopu mo me lava nga we fai dynamic ko nga na lava oski Friday. Mo be fu ta. O de ta lockdown ta to ko lo wa no. Ka pa ko ti mi a sia le ko foi tim pe ya ono. They can only do I call it on. So why be mo resource constraint me ta fa ko ya ka ko nge ko la sia le. Ulo to lockdown pe dynamic. Nau whenga lewa tai ni ke lawa I pe ia e foi pirio te koni aho ni mua pompom. Palo. CEO koe haha whahinga tō ni ngā ue o ki whakaukau o ku tatonu ke fusi au. Ke tokoni ke whakasisi I kone mawhola e maha ki. Te whatata aki pēni se home isolation. Mahino ia wen I hau ke talangata e anai ke penai whahanga ue ka nau tolu he nau tala e mau I tū ni. Haha whahinga tō ni uke whepau ke whanonga mai ka kai e whanua. O ke mau ke fusi au ke frasi a mafola ko ni go ai mahaki ko hangi ko fika ko ni go o mi a ni mo lave na to ko si e to ka mana ka to le ka fika ka ku ya nga hitutu ni nga u e fe mau ia ke fusi au ia ke to ko ni no frasi e mafola e tau ai vai la si Io o mo dio na ia ko tala ngo fua o te mahalo ko o ton pe ke toka ngai pe ka kai ke treat ai to kata ko to pe ko potential carrier he time ko to pe ko o mai no pe to pe ai ko tu foi tamini ko sai ta o to ton fo la ta to ta den preach pe den mau e fai ai nga fo la o ki ai ka ko tu ma ko fe me ma o inga ta ha ia ke toka ngai to kata ko to pe ia ke ne whenga ia ke malu ia mono family. He koe ne malu I pe he toko taha ia mono family, koe ne hao pe, koe toko lahe ang kakai unau whai foi, ngā au e koe ia. Koe malu ai whanua. He koe tau whanonga tau tolu ia koe mimi koe tai tokanga. Ai amo e to'o maa. Ai whanki koe tapui. Ka koe mea koe aia, koe tui o koe mea ia. Te tau lawa point ke foi mea ta ten lawa solo ka to o ton ke ala ka to pe ka kai o teu ki ai e time ta tau o ton pe ke ai mo teu ia ke time e te la hanga ne mafola e ka pa te tau sio ke historia o covid ta yo ai ba man ne o mo feinga ke ngai fonua e au pe ke tuunga una wako ke na no fo mo covid ta ange pe ko fa me at min samo we learn to live with COVID-19 ai ko tau ngai do te mili te tau finga pe ko tau finga fun ke tuai ene mafola kai lava e tau posta na ko me la hel tau finga ki pe ko fi ai ko me ke tau fi ai e malunga ai ho me ai COVID ka ko hinga ko tau ngo tau ki maluang ko ne ha o tau no fo atu mo ho malunga ka he time ta tau o ton pe ke ai e toka ngai o pau pe ke ha o COVID ke ai pe time me ha ka tau mateu ke ai mo no ngai fonga ke o ha COVID o tau lo ka pe tau to lu o ke tau la o no fai tau ngau fai tau so pi me ai ko fai ma ko tu ko ka e tau ton ke te toka nga pe ka ai ke na mateu ke ai ang ke tau no nai ke lava ke no fo pe ai ma ki ai mo no family we ko me ai o fo o pe he ka to mama ni te mi o mama ni una la pena to tau ki na o COVID ta hiva ta na recover pena to lo sai na fo ai ko fangi me pe he o ton ke tau mateu ta to ke ai e ko hake mai COVID ki to mai ka ko o dui mahalo ko tolonga nge tau hao ko sai ta ke tau fai pe to kanga ko Teu ki hua tu pe mo e fa more e ki palembia ko ku vakai tu pe akuia ku tau sio fifo ke tau kakai he tai mini he vailasi ka ku vakai akuia ta fa ko fela ve I pe mo e hui tu ko tau fonua a ka ngo we pe mo ka to tai ko fali ki ia talu e tau tu au mai
Ka oku alo e tangata tau tai ki tahi i e ahoni. Oku mau mai e ne catch ki a pompong mo e ahoni. Mau e ne mo ui. Ko kuhinga pe ako e tau loka pe ni u fe leva ta whako ia neongo oku ia e tahamano ku wahe ki whakavahinga. Ka koe kakai ko e ni oku lau whawhalala mai peka ki a ki mo tolu. Mahino e kau ngai whapure a ngai ia. Ka koe wakai atu hange koe tau emergency fund, te whewhe mangai to koni mei muri. He uku osi whai pe foki e savea koe ni tohi kakai. Osi kakato pe e whika ia o e tolahi koe ni ai kakai pe heni o tau whanua. Pe kua ha palani e ne tuhe taimini. Kore ke whamalumalo at be whakatapua whaki he tātai paremia. Koe tau whakatapui whaku whakata be kau tau tai. Mahina be uka ke whakata kau tau tai komesiale. Ka koe kau tau tai ko unau tau tai be ke mau mai ki mea toko ne family he ahon mo pongpong. Ai whakata ki nau tolu bang mo e kau ngou e. Au mahina be uku e sia katoa e ngahi businessi kau ai mo nau tolu. Ai whakakomesiale. Ka koe tu e taimi koe tu koe ki he whakakomesiale o kai pe mo skimia e mo fonga o ngau aki o fotu mai e minister panga ten tok whakaikik pe e ai. Ka koe ku lawe hanga ton pe aku ke kau tau tai. Ai ko ku whakawhalala family me nau tau tai ku ata pe ke nau aru. Ke hoko te nau tau tai, ke mau mea tokon koe family. Ka ko me ofi te tali ofi ulu. Ikai. Ko kuhinga aku ia ke whakapaa ngā. Ko kuhinga aku ia he tapaku. Ikai, iyo, hange koe nau mau anga mo ui foki ia. Pa ko kuhinga aku ia koe o koe ki tahi ma o whakatau atu. Hange koe kau whamaketi. Ka ko pehe, te tau siofi e tau toko viti mo one au pito peia. Kai tawhia atu ho tau ni iyo tau tolu koe. Ihe ikai hawhainga tokoni whapaanga ket ki lau tolu. Ihe tawhaki koe ia. Koe minister pa koe ni. Ai koe mea koe nei mea ke ton pare mea ata. Ai koe ke foi mu ke ua ko ni pau ke tau kau se fai tau sacrifice tau ngai fe maula. E kai ke koe uhinga e lockdown ni koe ke no molo mea ko. O wea e whangi whi ma, o kai ke ma. O wea ngahi monuia i kai ke ma. Ko winga lockdown ni o kukehe, ko ngā pe wai tau mua, ai pot ngā mo ui. O koe ke tatau pe nia mo hawhainga taimi. Ia pana e tatau he kai te whaha lockdown ni. Ka koe nei whatonga i pe ke pureanga ai iai hawhainga tā ia tau pehe whakase niti. Ai nei tāli ai pureanga ai tokoni. Tokoni whakaluku fua. Koe awe panga te au o krediti ke akau ni uhila ai taha kotoa pe. Ai koe panga te au ko ni e kreditia i he moua hoko mai ki he uhila o e toko taha. Koe ko businessi whoke o ai make. Ka ko toko taha kotoa pe wahane akau ni uhila e awe ki ai ni kredit panga te au. Ko hinga pe ni koe whi mau whawawawe ke whaha tokoni. Ka i ngata pe tau lene tau parapare mamai koni me he puna koe nei mo ngā whi he tahani ma sanuari. Ka koe whonga wawe taha pe ni e lawa a uatuai. Ko no kumio nei e pe ngā kau ni mo wala mea pe ki o atuai pangai te au i time lockdown ni o ki whaingata. Ka koe whonga wawe taha pe o si ai ua kau ni e uhila e toa kanau tolkoni. Pe awe hanton pe se ni ti awe operated ki ai. Wa uni manoa ne uhila ana, tau to ene ni manoa ne takai hoko. Ka koe hinga pe te au, ka atoa pe ki nau tolu. Paka whakamua mahalo e apai tō tānak mai mista apanga. Koe pese te hiwango fulu tupu. Koe ngahi household koe tonga ni o koe na uhila. O pau waha taha o waha mea o ku o tokanga ki ai, pe une pe hek mamahi ai ngawe koni. Hange pe koe koe ngahi tufa koe ki mua ki he ngahi businessi, mo tufa ki ngahi family na e wesia. O ke pe ai whaunga ke tangi ai pe te ke o mai ai ha o launga o pau ke pe he ton ke kau ka nei kai ke kau. Ai koe mai pe haki tohi, whahoko mai ho uhinga,
ya mai lewa ke ton palemia ke fai hasio ki ai ka ko tu hinga be hange be na ke ya ke lusen mau mahinoi o ku ai wesia e ngahi tafa ke pa ko fonga pa veta hapen e lava ala to ai ha to koni o ma wa ki to kon fa pa ko ya kon o to ha ton ki account fa ngata bi to ke mala ma to ave pe ke ha o sign ke ave o pa ngai te pe ko no kumi ha o pe account e tau de fito kan me fi ma fa va be a ko ki to kon pe he tai ni mi na tali e pule nga ai o si fa nga o ke mi sta pa nga e tai ni mi la lava o ko mo account u hila palo O toki lawe e hake ako se nisi e he tafa aki e minista tau tai. Na te koa e koe se nisi o kona e tahi e ke te wha tau tai e tai. e ko madu ka tau fewi taki o ape pa al o mo taki wa ne o ka si o sen ba alu ke tes ke kam ai ne ta yo tes Pito ikpalemia pa ko kolpe ke ufanga ngai whakatapu kai whai ato haki I whehui. Ki mua pia whehui koe kore penia na lava ko taim kou tuku mai ai information e kau case for all. Na lava peke o mai pe ai tau o kui ai ni ihi koni puke. Mau inga peke wha ilo ki ai mo tau whakafuafua pe ka kai whanua. Ki na tula koni o Omicron ka pau e whapapau I mai pe koe Omicron neni oku tau mau. Koe whehui pea e CEO koni e pungai moui. Ianga koe ho mou wheohi ho mou ilo ki he natula o vailas koe ni ka pau koe Omicron. Koe haha mou whakafuafua he taimi ka puke ai hataha te eki huhu pe kuhuhu pe tuataha pe au ke hano maha tauhi pe koe oku ke te au I hanga ko whanongo I ngai whilafoak mo ngahi tala noa I ngahi retio oku mahu inga ia ke mahino au pito ki he kakai ai tu kunga to tonu koe ni oi mahaki koe ni he kwange ko ke I to o ma ape mahalo koe tege ki tau sio ki mahino hamate pe koa I he maha koe ni ko haha o hao whakafuafua ianga oi tu koe ia sai koe whanau koe mui koe ngahi lipoti me fisi koe ni tau whatatau pia fisi kofi mai I he mahaki koe ni COVID koe sisi taha mate ai koe mai na ono so ai mai ange ka taki I he mahino taha pe koe hao ka taku koe ko hawhenga ne ke whakairifia ai ke kakai ka kumahu o sayange ke ange ai tūkunga to tonu koe maha koe ni hane tō ki hani ihi te kai ke huhu pe to e tāna ki ai ka pau wah maha tauhi koe hanai ai tūunga whakatū tamataha e ala au ki ai ni ihi koe ni Malapites. E ko tu au mone o pito fehu ko ni o ku o mone o pito ia e o ku lapa mole moi ko ka te ko tu ko ka te fehu ia ai ala neongo e ne ha molo fia fa na ko mole pe moi ki pepe o ku hoko pe me ka kai o ya na o ma tau o lava pito pe ke mole moi neo foko no ko Omicron fok neo tayo kita fo pau o ke ai peki malu ai hu malu o te sayang e posta ka e time ta tau ko pala palema Omicron ni ka e time ko fo pau ai o ko ne tom ma ka ko fu to la hi ko ka kai te ne ala wesia ai ko ke he me delta ko delta fo ko ki la yang ne wesia ka si tua yang ne mafola ko Omicron mafola va vean o to la yang ai ko ne to la hi pe ko ka kai ya ne e to ma ke ka kai ko malui kai to la yang ka kai ko at risk ai ko yu hinga yo ko pare mai Omicron ai ku ka ko o ta fo ampe ke mau inga nge pe ke kakai ai whaka ehi mo no fo ma mo tauhi ai wa mama o tu e mas
whano ko inga ke oua pe whaiwhainge ku tau pe ke tau to'o maa. O mōne au pito, tau to'o pe o ku whamato atoi. E ngahi ngā aue whafo itui ke whamiri mo e koro. Ke oua pe whaiwhainge ko mafola ai COVID tahiwa. Yo ngahe, tau pe ka pa o sange ku mate haki toko fiha, i tō ngani. Ako e hoka tia ka to whamiri wa. Ko tia u whamamahi. Neongo he ne tō whakawhika e ngari si. Ka koe ne hoko koe ka fwoi whamiri. E fuue si alahi au pite ki whamiri koe. Aia koe tui mahalo koe. Koe me e au tono i ke tau tokanga. Koe tau tokanga whakaluk fua. Koe tau malu ia ki fwoi taha ko tō pei tongani ke nau hao. Aia mau inga au pite whiongo ngoi. Mo se popo waki. Koe mea ko peko okusai e. Koe tui ko wepe whalala ki tongani he. Sai koe e tau vaccination coverage. Tata te white ke huulaki. Koe ne hi mavalu pehe pese tia. O maina te au ia o popo e kakai. O te mahalo ke ka pate tau wahe historia tau foki mai o whatatolo ke mafola e maha ki tongani. Ko te mako whanki mea iki. E lawa pe koe ki tai tokanga. Ka koe mea ke popo koe mo fie talango fua o maui he tonga. Aia o ku ai e whakaamu ke oua ngata pe talango fua kai tokanga. Tokanga o pite kakai ko tau pe. Kapa te siot ka tokau ngā pononga o ki whehalaku. Toko ni at ki ai ke tui ho maas, pe whenga ke tau he waha mamao. Koe tau whe toko ni aki. He koe taipu ko pese te hiwa walo pe he ai. Umahino, ka atoa tongani o fie toko ni. Which is good. Koe taipu ko tau whanonga tau ngai whanua i muri. O whetakai halo ke pehu malu ia pese te ono noa. Pese te koe ngai whanua hau ia ume mei. Vai ua pe hu, vai ua utai hu. Tongani, pese te hiwa walo. Koe tuai pe toi ngā walo hiwa ia ke au hiwa walo. Koe ngā koe ki tuai e nau hau. Ka te tau wau pe ki ai. Aia kou tui au kou. Kou tui pe te tau lawa lelei pe tau tolu ke isa. Malo i tau. Wau ke hiki lima kai tau kata hangi ka tau tu. Koe aku eke whewe hoko pa hiki maboni ma. Ei, ko anga pese. Ko ki whewe anga pore tau wau pese hiwa walo. E hange ki e whakawawa ki whangafuanga ki alwa ki holoma vea. Hormone ne mantu e kei mafola pe COVID. Ngā ka Omicron whake e kei mafola pe hea o Afrika. Kai tō maa au pitu. Kai kei ai bifo ki pese te ua ai o tai hu. Ai ko nau tole te nau ki palpale. Ma e ko whatongi ai fo hiwa walu ke nau malu i ki kau tama koe. Ai au kei whi mau pe ke tau tokanga pe ma tau tō. Koe ki whehu i pe, koe toko taha hiwa positive cases koe ni fo pe ko si huhu malu i kakato nau tolu, the ones aged 12 ki olunga. Pau ku iaha nau symptoms? Maa au pito. Koe kongalahi ki nau tolu, koe information ko mau o suhu malu pe nau tolu. Pea ko se ape me ki kulupo ai o ku ospusta, koe ngā kua nau maktau. Koe so far ia ku tō maa pe, tō maa. Malo pito koe ki whewe koe nia ke koe tu pe whamumara ke pari mea mai te wala te pe ke tolu he taimiri taha pe ke lava Oscar ato pe pa o te whoki mai e kau. Koe whewe e ua waki ke ki mauki kainga pe me funga whanua. Koe whanonga mai me funga whanua koe lockdown whika waki pa koe lockdown whika ua au hakato e koloa e ufare koloa. Ka koe ki kau business e tolu mau talo e lockdown whika ua me nau nofo pe ono mato me nau koloa. Koe nau kore mai pa waha whaunga ke whenga e nau ki koloa ki ewa ke whawhona ke ufare koloa ka nau tori ewa te nau lava pe nau tō quarantine, isolate me mea katoa. Ua koe ki ai koe mei ewa pe, nahe kakai o ku tā mai ki au o tala mai wai e whahinga i ewa, kakai o nofo ewa ne nau heka nato ki waka koe ai potu ngā mo ui, e whakapuna koe potu ngā mo ui, poko hai criteria ai whoki, ai lava taha whoki ki ewa, he koe kakai koe ni ne nau ilo pene ke nau ngau he potu ngā mo ui, poko nau siau ki ewa. Koe ki whewi e whikatolu ke minister koe ai paanga, nau ki whewi ke tawhaki koe
assistance ko ke u business I time lockdown ni ko ilo pe ku wai pe u business ke na ma na to monu ia ke ava he tu site me falaite poku ne ai talamai pe me mai e ki minista e a ki report ya hon pa kona na me mai pe pare mia fai pe report ya honi ma te fai fa si pe ke CEO ke foi ke si waki ko ke si fitu os lava ne wiketa ke lava ke report na kau ki foi report ko ni ha me a ke whakanonga ke a kakai whanua na whanonga mai ke si waki ma ke si fitu malo pito Se ko ki kamata te foi whewha o si, whai ngofua. Koia koe keisi ula ke fitu o si sai pe nau tolu, ai ko nau tolu whuki ana e whamawahe ia. Mandu ko se ai tahai ai ko se rikawa ia. Ai koe, ai aku nau aho fitu eni, koe guideline koe kia nau tolu, koe ospe aho hongo fulu ia nau pau, me aho koe na nau puke ai. Ose nau puke, koe ke toi mofi pete, mandu whu na ke nau mofi na tolu. Ta pepe ke ose nau kifofonu ma mea. O se ata na tole ke na foki ki ap ai aku ko mau ha ma to ki ka hu pe ke na no fo pe ko ne ospe na wa ho fulu na wa ta na ai ako hanga ko la na yo fa fe mali ai ka ho ko te ki fo grupo no ko ospe na fo ya ho fulu na wa ta ai aku e va ve pe ko ha me aki ko ki fe ko ki e wa ke ave ke ka fo no aki o koe whake ki process peki ai. E koe heu manduwha ko e ua ia mo hapai he mini o kuna o COVID free. Ai e pau ke ai ki hoi process ke mui mui. Ai koe kau pase se ko toa alu ke hongo motu koe ni pau ke civi COVID. Civi COVID ke negativi. Pea o pau pe ke mahino koe mea mahu inga o pito whai ai whanonga. Pea pau ke civi e mautimi o kai kia hanau connection me u hotspots. Ka tau hotspots ko ni. Si whakauli ki o nau historia me nau connection. He kai pe maurisi e kau context. Ke mahino ko ia nau kau. Koe me koe kau kakai koe po whangofua una o pe o nofo. I fo I area pau. Hangi koe ni ka poka tahu alu ke ngai TCC. Koe ngai mea mahu inga alu ngai alu po nofo ai pe nofo mau ai ka mau monitor e mau tolu ia pai mo eu e me pehe e ka pai ta al ke eu te mama to monitor tam ka la pe o CV ko se pe me CV e wa ke mau check ke mahino ko ne foi ta fa e eu o ka ke mix ya mata mando e ko ha nge pe na quarantine e eu ka mau monitor pe ke make sure pe ne ngo ko ke ha chance ke ka mau monitor pe ke make sure o ka ke ha ta ha alat me tongan o ave ai covid ki eu pe ko ha pai ako ki me ke uta se ke ange tipi ma ki I tana ke te ke me ko asiale ko ta ko ha ko me e wa ta pe ta ta pe mo pa ko hinga na swa ta ya e ka puna pe wa puna me ko ngari ha ma ta pa pe ka ke te fe mai process ya ko uta o na pe ha me he ne picatia ai ko le la te ke a ko pe la fangi fe mau ki eu ai to ki foki mai la te na e ale ave uta ke pe kai kore ke alo o ave ngahi uta fie mau vivili kai e waka wai me ka ngai kolo mau ave fatapu ka habe motuani ko tokoni ko ke ngai business ko hipe ko loka o ku esi ai ka ko ane afi mai ahoni o ku milo to be ai potunga o ke ngai business o tu fa nga tono to be ai tokoni ko ngahi fie mau ke ko fonua ko tu yo ku tai minu ka mata ke ho ata mai ki he pure anga ai lahi o mau pe mo wesia ko ke fonua ngahi me fa business ko ngahi koloa fa ta ta mo ngahi koloa hange ko u aptak mamata mo ngahi fare lotu mo ngahi me pe ka ku pe mo ngahi wesia fa social den ai aku ko ngahi tokoni ko tali hange ko me ai paremia ka koe hange ka tai minu te ke tari pure anga, ka koe anga e whakafufua ki he lahi mau koe ni koe pe mi pā mo ngā whi. O ku e me mi auria o wai wanga miliona. Pe me iai, o ku uhinga re vai au ma ngai tai minu ki he loloto pe mo lahi e ngā oe ke whai ke whanua. Ka koe me mahuinga e aho ni,
koe malo e whanua e tau mui lele i me COVID, pe ku ave ko toa e tokanga he taimini hange koe whamama whawhai e paremia, pe me tale ki ta moui. Koe ngahi mea ke he, ke tukuang mo ke hoko te ngau e pureanga ki ai, maro. Koe tāna ka behange koe tokoni koe nai whai ki alwanga tonu ke wawe koe mea na whire e uhila koe ne whai ngufua, pe koe toko lahi tahe whanua kuna au totong uhila. Kai ke ngata pe tokoni, ka mahino pe kai pe mo ngahi kakai o koe ke nau connect ki he uhila. Kai ke ngata i lo tonga niu mahino pe pureanga o kia ngahi whamiri o ki te whai ngata i ange, ai mau e nau kolo whakaaho. Iene pe he ko tari he pureanga, pe ko si ia o take atu ki kau whafafonga wharea rea o tonga tapu, mo wawau, ko i ko na tapuni, ai takpanga i waman. Ke tokoni ke kau whafafonga, ke nau whainga, ke nau wau atu ki whangi whamiri, nau ilonga nau tolu, ai wahenga, mo kolo. Ai au tahamana wawa, kai waman ai kau whafafonga kotoa e hongo furu o tonga tapu. E mea mi sapanga ko hinga pe ya ke ni supplement pe ko to ni ai finga kon ke au ai to ni ko ni nga ki ko ni account uhila pa ko hinga ko wa mano ku mau fa fu ai ata baba uia e weekend ko ni mau mai pe ko CV ko ni mi sa mo wi ne ta ki atu pa fa le fa tu ni ki ai ka imagino ko to ata puni te tau le tau to he fo ya ta fa fo wi ke wa ai imagino le to la henge ka kai pe to la henge ai fi mau ai to fi mau ke fa to ni e ngai family ko ni pe wa le va fa to ngi ai ka fo nga fa le ale ke na wa to nu pa le ke na report mai e senit ko ni to pe pa ngai wa mano ai ko nei me age mi sta pa nga kai uma ta mano ko ni va va malo Tonga, pa Luciane. O kei au kolo mai he taimine ngahi tokoni lahi be mei muri. O ta tau pe ngahi tokoni koloa be moe. Pe a kataki be minista paanga ka pau te lava o ki lave mai ko hae ngahi tokoni whapaanga ko lava tala ofa mai he ngahi kautaha pa pe heki he ngahi pure anga. Kana e whakate fito ai tokoni a ko ia i he mo unga whiba mo tsunami. Ki temi nou be go to whaifunga mai bea moe COVID. Tau toi ki vewe langi whai ngata ia koe ne COVID he ku hai tau tolua ki o te tau toi lava ngau. Koe mea koe mo unga whine tau o sibe pa tau kamata ngau. Koe tau kamata futeha ke pe hai tau tole COVID o tau. Koe whehu i le vai koe hau koe ngai toko ni na whakate fito mai ke mo unga whi. Kau hu mai koe COVID. O ku malawa he e pure anga o whai ha whai ngā mea ke whakau ngā i ai ofa koe ni koe whakapaanga pia mo koloa na o mai koe ki he mo unga whi o ke lawe ai pia mo COVID. Pe na o mai hanga tonu pe ngahi toko nia whate fito ke mo unga whi pia ngata pe ai. Pe lawa o whai ha whai ngatala noa pia mo kau touna na lawa to toko ni ke whai ngata whai funga koe ni ko tau to whanga katoa ai. Ke toko ni atu pe, whamalo api tope he whehu i kotu koe tahane ngahi mea mahawinga ke tau wheilonga ki pe ki ai. Aia koe neongo koe pā mo ngawhi, mo e COVID una ke heke, koe ngā whatamak whawhanua ke heke, ka koe kakai tatau pe, pako tatau pe ue sia tatau. I hene pe he, koe u tokoni koe na uraki mao mai, koe u tokoni na whakahangahanga ki whakakeake pe mo e langa fo o koe hiri e pā mo ngawhi. Koe COVID ia oku hangena e whamahino pe ki mua. Koe anga koe ai whotutu pachete pure anga na e kehe pe COVID ia. O ke hano panga ngā ue. O mai ke aho ni. Ai koe ngahi whakakeake koe ni ka koe usia tai e pe umea tatau. Hange koe u businessi. Koe utokoni koe whai ke ngahi businessi. Neongo koe wesia koe pā mo ngāwhi. Kau te wesia pe mo ki nao toru he hange koe lockdown koe ni. O ke ai business loss. Businesses are not open. Aia e whai pehono toko ni. Ka koe hange koe mena whai ke tokanga. Ka pati tau ai mahino koe wesia pe me mo ngāwhi. Kono ai koe Whakabritania koe replacement cost. Kai ke whakafuafua ia ke build back better. Ke alkoe ke he reworo ke te saiange. O whakafuafua ke ofi ke he wangea o miliona. Koe pa anga lahi e. Pe aku maho inga apito ke kabineti. Ke whakapoto. Hono whakotu utu urelei. Ai konga koe tokon whawawawe,
whakaake pe mo langa fo o. Ine pehe o kamata ni ke mahino mai ai whakamore, ka mafotu tu ene ngahi. Ko taimi whawawe ai ko ukonga ni ko atu. Kai wawe beha taimi maa. Reisa, pato ki foke. Malo ko ki fehu ipeni apa ko famalo he ngahi tokon fapanga ko ni ki ngahi bisnisi ko tahe ngahi fehu ku oha ke mau pe ko le mai ngahi bisnisi lahi. Paka wai pe mo ki mau tol ko ni kere ai wakai ko ha tokon ya pure anga ki ngahi fangi bisnisi tau te fito ke fangi bisnisi ki pehe sa ngahi bisnisi ku naulele pe na tol he taimi covid pe wepe ngahi bisnisi wa na ngahi reserves ka ko mau tol ko ni ke feinga ke mana va pe to ha ki mai mo fo I lockdown ni ko ni fiu feinga ke tana ki ha ki revenue o we o ko te utari a mo loto fa fitai ai ni mafe ko na ko ni mafe ko o mai Pege ko ni mafe ke ngai business ko na tsunami ya. Ko me fo ni apa ke lockdown ni fa sio ma ke. Okay. Iyo ai ko taha pe ya o mahino pe to ko ni ko ia immediate assistance o pe ngai to ko ni ihi o ku ke firma o hapa anga ia ke tufa pe hei mai e lava pe ia ko ha mo ngai service ko mo tolu ke time hoko pe fa ngata pe ni ko mo tolu pe pure anga mau sio ki ai ke ma o mo se niti na lava ke whakakawat ki mautol ko hai ngai service ko e pure anga ku tukuang ke kakai whanua whakafou mai he kono he mau ngahi reti o ke he koe ki whehu I pe nia he nai mahino pe foki koe tau tau e ua ko tuku mai na tau mao ke tau toka te wai ki he COVID koe iho mo ngahi arerea pe ngahi fotutu upalani ngā ue koni toka teu ki COVID naya ha kau ngai ha tala no mo ngai pangke ki ngai time peheni nai pe fitu taki mai tau te fito ke kau to ngo e fa komersiale we no ke ta pa kai ke na tolu pe kau pe mo mau tolu ko ni kau nga we mau ngai no he pangke ko foi lockdown we ke wa ko ni o ku mahino pe ai we sia ia he va hengai ko hoko atia ko ni ko ke ilo pe ma mi fe va he kita ki ko ga ngahi no pe na kau ngahi ale area ko ia I he ngahi palani toka teu hange ko le kona ki retirement e na tau whaka amu pe ko ia mai ko ke time pen mahino tu utai COVID ku mau ngahi palani ko ia pe ku na ia ha fo tu pe he kata Turo ke habe motuan. Ai ko tari no pe io. Ai ko ngawe fo ke taimini ko ke si o hoko te ngawe whakawawe pe ko relief tokoni ko ke firma whawawe. Ka ku fai ai ngawe ia ko hai me fai he o se mai na ta ko ni o ka wai me te ko ta patset ka mata me hola ko si ulai. Ai ko ngahi hange pe ko fatata na mausta no mato mo ka pure ngahi pangke komersiale. E hala ia ke hanga fafonga e na to kana ma oha ke issue ko ni. Ko mea koe na e mahino ki he potunga aue, o nau pehe te nau sio pe nau tau case by case. Ai ko se pange ia taha whatata pe ko pange whralaka, ai ko pange pureanga. O si ngawe nau tau ke ange mahina e tolu mahal, ai tolo i e tā no. Ka koe ongo pange koe na ke na whakahoko mai. Ka koutu koe mahino ko mau te nau, o nau hokot nau tau ria mo nau kau no. Koe mea mea mahino ki holo ange no, he ahon pang mau. No ke kau bisnisi. Katata ka mau tokang ke faha sio ki ai. He ko time ko tuku ai pa anga tai ngawe aki. O mo le pangke pa te mo le ki he fonua. Ko e pure anga ko si fai ngawe po tonga tuku hau. O nau sio ko ha ai anga fonga hange ko ni ke faha no concessionaire pe ko no ki I to atu ha kong. Tatau pe ai businessi pe mo ka ngawe. Ka te ke fai tu tun pau ke ka mau sio ke ta ngahi ko ke to ko na tu ke feu. Ai ko anga ko blande nai tata ka fango pau ke firma ke ko le mai. E ko ngai ko ta fengi no e feu ka lava o whakato tofu to. Ai a pau ta me e ke hanga tonu ka o to lolo a kataki. Tuke e ke mai le vai ka. Ko ki ko le tai le vai ke mea e minister
Ko nga pe ko fok pe ni point ko no nga aki ko to kon ni ta te mo wala to kon me ke te mau to nga business na fanong no I ko o lisi ko ni o kakai o ata e na koloa me custom o gui pe le tio pe ua e lava nai ke ka whakakau atu mo mau ngahi re tio he whanongo tak pe kakai e na whanongo ke ngahi re tio ke ko i go lo tau ke kau re tio ka pau ka ko kau tama ko na fai tu aki ma ko potunga ke te mau ko re pe ia ke kau ho re tio ko poina to anga ke o haka ne nai mau inga ke tau whakatuka ngai ko pure anga niongo hoko atu na wahe mai me ko pure anga tau to ko kakai inu na whai ngawe mai whanua ke ua hange gu peheku ko whahai e ta ko mea nei tokanga mai te kāke tokanga kia kai ko ngone point ko kala ki ai wai no bito pe fe ma ko ke ai coverage ke ka u le tio ko to pe ko nga to la he vai ka kai na whanongo ki ai ka pau ko ita tau vilo fa si fo ke ni ko o se ne ho ta ha tau le lin ke to kana pe ko kau tak nga we ka pure ngai pot nga we o ku na fai fare ka tek na to ko ngai me ko na firma ka la ba nga ka business pa na to ko fo nga te na to ko ne ki ngai business ro to nga ta ni fe to lu ka ba ta be Balo ek pandemia ko ki fehu pe ke tale kita mo ui na pe fo ki ek minister mo ui na ha to ko wanoa ai ka nga ue ko ya pot nga ue pau ke now no fama va isolate now to ko ha to nga ko wa ke tai mini ko hipe ko ngai fatongia ko na hanga fa ko ek mahino pe fo ke to nga ko ge ai ka nga ue pot ngai mo ui hanga ko tau wakaya tu ko tau whanonga ko ni Wai ngai ta wha ke hange koe lepi, hange koe tuke hangkau nesi ko nau tolo, nau tu ulai ne mua. Ko ngā pe, e tu koe taimini, ko toko whia nei o pau ke nau nof mawahe, ko hinga he ku nau mao ai. Ko hinga nau konteki mani o ku nau positive. Malo bito Catalina. Malo ko ngai foi foi ko ni ki nya ka nga o na lo to nga o he time na o ngai case positive. Pe o ko pe ngai maheni ke ko pa le ba ku e u le ba na to ko face contact ke. Pe ko pe ke na o inof ki mawahe na to lu ya o ki foi a ta fa. Ai ko me maheni pe ia pa ko si lo pe na to. Ye tane ta hai ka contact ko ya na ko hinga he ku e lava pe ia ke alo ka he ka nga o ko i mua ta pe fa ta ki o hinga he ku o ka wai pe ni quarantine ka no foi pe ai he ku ko ke ha o to check ke pe ka ko me mo na ki lava ni nai o mau fei ngai ke ai fa ki small bubbles ka nga o ke o fu nga o fa to kola ia foi feito he tai meta e lava pe ia ke run out of staff ai ka pai to kola hange ka puke ka pa o fu nga o fa to kola ha ka nga o e po nga o ia foi feito eta ai ko mau me fa he tai mini ko no fei ngai ke ai pe ko hanga fa ki timi to ko si he ke na nga ka pa ke fa nge ku ma foi ke e ko to ke tai mini o ko si ai be mau to tu ni ko ka to e ka kai ko to pe o mai ki fa to te fa ma pa ke tesi covid ke imagino ko ne hu ki lo fa ma ki o ke ka nga o me test fa ka o se fe a fi test ki na to ke imagino ko na o ko ai pe ka pa fa nge pa mau expect pe ai pe tai me ki positive hata ka ko pa na tui mas na fa nge ku how mai ai to ta ma ki a puke ha staff ai ko ngahi me pe he o fai pe si o ki ai ke make sure o safe ka staff to stay safe ke ka kai ko una fo nga fa ma ki ai o pa pe ke civic ka kai ko mai si mai ka nga o he kai mo to pe ai ko fangi nga o pe o fai ma pe mo feinga ke fa si e chance e to la ki ka puke ai ko me ga na ke la ke ai o pa ke to me nga ma hen pe pa pe ke to ki na to Pesi Ko ki feilo pe. Hai o wangi ko tu pa fo ke o fere mai ko ni ko ha me was. Ka ko feilo ko mo wanga o nail down ko fe e foi. Anga fe ni mo fere mo anga
fonga he ko mahalo ko fei ko ha u me mi wa ko yo Koia, koe tau whakamahalo ka to ai a pesi e paku osi whai pesi o kia e timi, ne matiwhai ne whai pe review. Pea una o si o pe kia e pea koe ngahi mea ko tō koe ai au te ke whakai ki mai nau reporti. Ka ko e lawa pe ko preach i he eria koe. Ni matu ke whaitu whai ngata aini ngā oe ai. Ka koe ka kono whapapau i he kai peke te tau lawa te tō whapapau i. Ka kuai pe ngahi e la pe ke ngahi me pe e fai pe nga we ki ai hoko atu pe si o ke ngahi possible leak possible ai ke ngahi report pe o ke hoko atu pe no si ofi o ke pe ko ta osanga dia ko wa o ke hoko atu no si ofi ngahi procedure si o review ko nga ke ka pa ko ngahi area vai e fakalele ko ko me ai tu ke hoko atu pe nga ko ya he ko nga he ko group matu ko group yo pa group high risk ta hitongani kaungai wa ai kona tolu nau me kaungai mala wa kuna kai ko fa os pe e wa ko da hang ta ben ko mala wa kuna ko nga fo ka ko tal me fa no mai ya ai ko ha ko me he kaunga o me paila to me ko nau sivi ko to ki sivi me mar he wi ke ta ki mo pa na wa ko hang ko ka wa ko i wa la foi ma o se mai na fi ha na si na lo pa na to ko fi lo ba wi bu i wa he he ha hang e ba ha u ko si he ni ko ki ko to da me ni ko si he ni e tongan e covid ai o ton ke tau tokanga to ke ne tu i tongan ni ka to fai pe hono si ofi ka wa fon wai Ako kamu mana tu ton ke tau focus dai meni hui hen COVID. Okay, ko la ka CEO. Ai ko me ko face contact ko ya tu po ko cluster ke ko ni ai ko vai ni sop pil ko ka ka nan ngawe ko to ai wa ka ka ma hu nga da dai ni me ke tau contain ka fai pe ngawe si o pe na ya fe bridge ka o te tau no fa ke bridge ka tu ko ma fo lai ai ma ki ai to ane Luciane soane Balo pita whainga maari e. Koe whaunga koe ni i he whelongo ake mo e media hake koe ni o ke he maupe whoke ai pure anga mo ne whaunga. Ko mautolu koe ni i he le tio koe ne kei lea pe te kai ke mau e COVID. Pa koe mau pe pau ke sivia te toenga pe a te ki longo he taimi koe ia. Ka ko kuhinga pe a ko ia ko COVID ni o ne to katoa tau tokanga. Hange ko CEO pe te ke whainga maari ke mauta tu koe ke whamatala mai. Pe a ke whakamata. Ko kuhinga o koe ke ulotoa ke hoko a mau i he minister mo ui pe a mo koe. Ka ko kuhinga koe u whamatala katoa koe ni ke COVID. Koe mahino taha pe ho tuku mai. Hange koe ni, koe o ngongo pe koe polokalama pe koe whelafuak. He ku whalala anga nge peho o tala mai ai mea koe, mea koe. Koe mea pia mautolo ko atu koe pou. Ka koe kuhinga pe aku i he tawhaake media ke toe a tānge mua e tawhaake. Koe foi taimi pe nia o ku mauai ki mautolo. Mahu inga apito eke ka kai whanua. Ka o ka pau e tautou. Interview koe i he ngai ta whake ke kou tui e toi toko si iange ai kau mo ua ko he vai lasi. Mo toi no wange ta press conference. Sai ka whenga ke upo ke au. O toi ko mea ke rei be a pau kwa mea mo a whima ki whapapau. Check mai be mo CEO. E uai pe ngai whamatara ten lawa atu ai ngai whamatara pau ke tari. It's a responsible thing to do about Gambia. Rather than reporting it, they might check it. The CEO because about war for Mali minister. I don't big if I bear to gang again. So on. Malabuto, Riparemia, Mafana Mali, if I also got the guy for Ocean. I go call at Paki, time me. Mako, me member to one.
O ko whamalo atu ka te kai paremia, ko ke whakahoko mai, ko ia a whitaurala e whituana mo ho kapineti, toko nia panga te au ke kau maonga uhila. Ko ki whakatangitangi ki he Minister of Public Enterprise, o ku osia sanuari ta ki mau e mo ua, mo February ni te unga mo lockdown, ka mau hanga atu ki he wike ua e tufa mai mo ua vai. O to yana subsidy e pure anga, ke tokonia mo e vai, he nai wesia e vai, wesia mo e uhila. Ko whika tolu pe ko tau tai maari o ko mea hene Minister ke tau tai, i he hiri koe ai laki lockdown. Pea lokai mo industry ko e tautai. Kai ke te lava tautai paluia mo tautai ko toa ave export pena ia e ai tokoni e pure anga whelawei mo mauta no ho mawhangi waka o tokoni ke pang ke whalakaraka. Hiri koni ai mo ngafi ne wesia mau ngahi waka e wafu hiki katoa haagi o mau mau. Pea ne alonge me savea me feitu una me tautai tokua e totongi ai mau mau e pure anga ko e tokoni ka ki mau tolu mau waka. Pea ko ki korea ke whakapapau yang e mua pe kakato e mea koe ke tau pe waka e wafu ka ke mau te lava, mau tae lata hai o ki tahi. Ko e whakaosi pe ko e Minister Pangana na e announce he reti o whai he nimo ai tufa e mawhangi koloa na e mai mawhangi taramu me tahe pau whamalo atu. Takon paremia ne a wange. Ko ane afi, whanguna hre teo wala fitpo nima ai CEO o e customu, une override e tuutuni ko ia, whekau ke mau foki katoa ke wafu o taktaha o mai ene. Talamu ka koe ngā koe mass scattering, ek paremia kua toka tolu wha, ai victima he whanuani. Ko koreat ke wheituuna, ke te whai mua override e tuutuni a CEO, ke tufa mai pia ko mau kolo, kia e hoa ngā au e wheituuna ko mau ofisa kolo. Mo mau kosilio whaka kolo, whetuku mai a havelu, he mau ngā mareo, o kia kau tau ia ene a whio, hene plikatia ia, tene whakaata ia, ke alua tu e plikatia, mene kau tau whetuku mai havelu. Pea ko whamalo atu he ngai tokoni mo ia ke ki whakakato, pe whausi e tare kita mo ui. O kia hapalani ngā au e wheituuna, pea mo e potu ngāwe, ka pau e tolu whaa koni a pungpongi o tāpolo. O no walu, te au ni maano e aho koe. O kia hapalani ngāwe, whatu pake, kene lawa o ta ofi tau tolu me whanua, ke coronavirus, expand pe alahi. Pau kai ke tau lawa tau tolu te matu waki. Mahalo na koe press conference, ek paremia. Koe matapaa ni me halafa kawa ai feitu una ki ho kakai ho fonua kana tai o a press conference kai ke ilo kakai me ko go famalo atu ko ha o mai ya mo tai mila ke mau fehui e kono uhinga o mai me tua ke ki mau to le o kakai pa mo mo le start te fokat kateko malo kai ka ki to kana be he me a no ua fa muy ai ulagi pe ku na kai ke override he pure customu kana e fai tala noa ki ngai problema na hoku he na ulagi kamata tufa ai ku na e problema pa na tua i ka ko me ma hinga na fai to kan ke pure anga ke vave kana e riri ule va fonga ko nga na peheni ko e lahe nga hi hiki ko e u hingoa kana e lahe nga hi kolo ke na ilo nga hi hingoa pa ka ke nga ta i ku sai me nga we i wa fu no hike nga hi me ko mamafa. Ko tai mua na nawa o tai ki he ngahi api na ki tuu whakatu tāmaki a hono hiki hifo o ngahi talamu koe me ngahi puhau ki mamawhange he koe uhi koe keha mea ngau he wheitu koe ia. Pea na isi o rewa koe uhi koe ne wawe, ke toi wawe nge peke whoki mai ki he wafu, ka koe whou ngā koe o ku whai aki e te alo lavato mau mai te puha, o whai pe whou ngā koe ni malu, pea mo e tau he waha a mga ngahi whou ngā koe ia. Ai ko tokanga pe koe fonga hawe ben ka ko tamua na fai sio ke ke fai mo va betaha ke a wate na ko ro ni ki ka kai u kana tolu malo kana ka pegi ya ko ki la veto ke kolega ni ke bai na unga fo no ai ko ki ton ke u la ke ne fata e be mo ton ko na ton ke e bai ko nga ka ka wa tu ai be mo va mo e u mo ha bai mo ke la yang he ka ai ton he bai e ko le mai u
bahaya ukolo. Oki tanah kita ke mekan ya tatafu ai misapanga ko ane nai na o mawai ai ki email me ta ka fa ngo me muri atau tolpe ko e ke mai bebe ku fa hano ilo e launga ko nga ko fa e pe amore to ku ai nga hi fa moi ko ni tu fa na fai ko e be ke me ai be ka fonua ko nga ko no sivi o tala mo no o fa o mai ai nga hi ta ko ni o ke fa na mau e ke hangaton be ke ka ta ma pe ku ba wa tha lau nga ke mo re ko lau ke na ma lau ka ku fa ma hina pe ku ngo fu la ma ya ko pure ko ni minista ba nga itahi ko ya ku ne o fa ke la ma nga ke na usio he te na ilo pe na to lu ya ko u hinga hono te fa fo ki ko tu ni ke me fu na ki tu ai na fa me pa tu fa ko he ni mo tu ke pe pili mo vai ni e tu fa pe na to lu he ni mo ko hi ko ki fatama ki kon hoko kana wa ki la he mafola e covid fai be he ni mo ya e tu fa ko o pili mo vai ni o tu pe te na fa ka wat mo ko nga so ko ke at ko e me ko ni ka ko fa manat ka ke ka ngo fo pe ke mo launga ki a ke le mete vai he te na la pe na to lo ilo ai klupu ko na alo tu fa he taimi pe mo ko lo ko fa ko ke tu fa ka pa mo pe mo le Colombia. Bagi me beta ke fa ka ta dia ye he ki fa nga mare ko ni. Ke ka home isolation ko ai ko tu ko health ke home isolation pau ke talang fo ke ang ko fo tu nga we pa ko ta fa amu ya ke te na to alcohol. Pe aku fa ton wa tu ke ni mo no ave ki me lai se ki ka pai ka ke na mo me ta ko ni me ke ta ko ni mo fa ia ki na tol ye ki foi taimi ko o ange ko health na o mai ka ne po mau ki feto ki toi mau nga we ka ko mahal ko e fiafi e fa ma po ka to ke fa ka to o me pe fai pe tu ne health ka ke hoko ya ko me ke fa tu ai tu ne health e ke fa ko pe na tu ni ka ke finga pe ni mo ke fa ton wat ke ka kai ko na lava ki to ko ne te ki time ko tu ne health ke na ho mai sale tokon be kana tol ke na no malo yo hanga bo na me ke ton pa me ai pau ke observe ai ko alang ko me le pau ke mo ki wang da no me o hu foi ki loto pau ke mas pau ke alang mo ka ti bi si hu pa ke to ya fit alu ko ki loto piki ko o tala mo e ko finga ben ke va e pau de ta no fa to lia e o ko fi ku mi hol ko to ta ko me te tau sio tau lia ke mahina e ua pa tau ose tufa koe whatatau ke rate ane po pa koe talamu e ono noa na e tufa ane po pa ke ilo pe koe e lahi koe utalam na mai minusi la pa ke seo le vai ke lahi aho e fie mau ia i koe ngaka toki au ke mo whi ngai ni ha founga o kuwawe ka ke tau hipe distancing tau hipe mask mo ngai whaino hino koe ai potungai mo ui lalo kau ki tana ka tai pe koe ko klupe ta me he to ni mo full avalisi mai fa ngo full tu po no full tu ka me avalis pe ni mo full ko o kai ai fa hinga o ke ilo he ofisa kolo ko ngai kolo ai to ta ko ya ka fa to asila mai ke kolo ko ya e fa foki mai ngai uta ya ko ya ke announce le va hele tio to go mai be fa ngo ya mo na ID mo me o pick me waf malo ik ko la ke tokon paremia ke aho ko flava ko ka kai lo pe lockdown au fa ko pe aho ko ni a tu site pe a falaite a ka kai ko na ko mai ko na uta me tokon o ku hange ko fia fini o ku o se tu tak na dole he ka polis fa ko mo ka polisi mo ka sotia ke fa ata fa hinga ko ku ka hinga klub ko na ui mai retio ke fa ata he ki time pe ni ka hange ko me ko pare me ani nai ko na wa ko ki he ai pe tu ni ai ke mai no pe he ka ke na o ke tau ki pe ai tu ne health malo ke o da o se ne te ai vas me malo ves Meron ki baka Amerika ko na hau ki sabi may Ring of Fire
pena pe ya mai ki tonga ni ko foi pe ko se mai ki tonga ni pe te ya mai o ke vaga mau si foki e mau si au ki Amerika kana ha ne report o se mai bene ga report ke ta fa ko ni geology mo me ai uta mo me na ne mau ai ku lo to fa pe si o ke ai ta fa ko ya ke mo he o si ma mai bene ai atai o huma to e ko o huma e me os ko ni e vai be ki report mai ai kau fa matala ya ki committee emergency pena as pe ai ki foi atai ki u mo fui ke kon he ke o fa mu hang pe u albe ke ki si ai mo fui ke me feito ko ya ngari mo he ma be mala Malo lah ya tu lawai tau press conference. Ya ko ki formatar peta fika kon mo tau waka kon ni wa finga ko tau ke polo. Ai hang ko la ko ni afi nai lah ya pito ai mau. E ko na tok se fika mau pe boto e ko nga kilomita e ta po ni wa. Ona fai le vai no mau ai ko nga ai mui me ko me fisi. Pau nau li le va ko hinga pe ko la mau ko ne ke polo ai pe ko o se a hongo fulu no ngahi ke aho anoa. Ai koe aho fo ia koe ke toki lava o lele ai ke polo he tainimi koe aho anoa o February. Whatatau ki he nau ia koe ni una o si mao koe ni he nau mai koe ni o si o tonu koe ni ke polo. Koe e whamaro lahi atu tui a fitu pia mo o i kimista mo mo tolu kotoa ka whai o ngongo mo lava mai he whiawhini o tawange peko ngahi whamatala ko atu toko ni atu e whai mo whatongia o ku hange peko ko whaha ko atu mo whamalo mau pe ngahi whamatala mo ngahi whehu mo mai lava peko toko ni e whaha ko mau ngahi whatongia pia utau whawhetai mau ai pe tau lelei tau toi eki ke ia taimi ke tau whai tau whatongia mai whanua ko gini atu tana ngalo ke whaha ko tani nai ko skamata e ako mi api ne kamata lele ane nai pa ko mena ki fa ve ne ta ofi ya ko me api ka fai da press conference as ma hino ko nga pe ai me ni ko api ta wa ki de tiota ko te switch be ko ki press conference e pauleva e ka ke fa no ka le ka ya ke ko me api ai na ya le ai ko le ke ta ofi ya ko me api ya fo ho wa ta ka fai press conference ko ni ai ma hino le va ni o ku na ki misi be ki ko asisi fa pa na to fo ki ko me api ai ule le vai ne ko me api i kamata ko ne nai hoko to ai pe o ai pe ai nga u ke nga i tertiary hange ko fa ya ko ti mo u fetu ko ya na la va pe o access internet mo finga pe pa hange mo telecom ke la fa ngo fa access students ko ka fa na wa ko ai now material me he neti whatau pe ke tu la ko pe lava o mau tai totongi ai ngai whamatala ko ni mo ngai publications me he neti i whinga aki ko ni ko ngā pe ke hoko pe na wa ko i taimi ko ni o tau lockdown ni ai ko whamalo pe pa mo ki o ngonga pe whika mo ngai ta wha keke ka wai ko ni ako o whatau pe te tau to i whilok le pe mahal pe ko pompong ka ngai whamatala ma ke e to o mai ko tu te tau to e whitawa grele mai pe no whapota noa ki ngai whamatala ko ia. O ko le pe ni ki visa whanua ke ne wea mai mua whahau si ai lewa tau whata. Ka monua tu e pai pia ke ngā la kwa e preanga maulo tu at pe ki e tau whatongia pe ton e whamaro ke hoi ki tau sean ka mai kau whai ngongo o mea mai te whini. Ma ngongo ha tau whanua o tu e sa unia e loto tau kakai tau whi mare wa ta mo tau tahalau e ni ki toi tau teisa ko e mau pe teisa ko ne mau pe ai office ko tu ngā we e o atu le ba ki ngā we o le tio tau tolu e ko i kere si kere sa tau e ko si Christ o whai tua ma wheo lau mare mania ni ke ia te ki mau tolu o tō pe ia whai pia tai ngata amen. E ko e kakato ia o e polokalamana e tuku mai ngahi o ngongo pa o me he pole anga e na e tuku atia me ekpare mea
Waka Meliku, pe foki he tawan pale mea, po stay, me hen foki pe mo ik minister ko ya e pot ngā e whanua, ma koloa whanatula. Ik no per te a fitu, ik minister ko ya e pot ngā ki muri ma tak mamata, whiki tau toi ka manu. Le ni pe mo ik minister pot ngā e tautai, semis whahau, ik minister ko ya e pot ngā e paanga, tataf moiaki, ka mai ik minister ko e pot ngā e ki ngai ngā e whalat whanua, pe koe mia, Sengsta Saulala, ka e uma afo. Okay, sias. Ko tu kone lava e tau press conference ko he aho ni. Ai ana e whahako mai mi tonga. E ti whamalo te te mo tolu e kainga, mo mamata mai ke tau proklama. Ko i loi pēna e iai toko lahi na mo wheheu ia ka hako ki ase a taka. Ko hinga e toe ase mai koe ni ke whahako ka ki mo tolu. Mana tui whoko te ke ngā au e tau internet i tonga. Pea ku whahako pe e tau ngō me Broadcom. Ai a koe ngā au e nau whai, nau hiki pe ai conference ko ni o live i mai hele te o pa nau hiki ata ia o nau toki foki mo ia ke office ko ia Broadcom a Katarina pe toki nau toki live i mai ata ai ka pau ke fe mamata i he ata ko ia o e press conference ko ni te ke lava pe o to e mamata pe i he ne time ko te nau toki hangai o whakahoko mai ai ata ko ia ka ko tui te tau toki wakai lewa a pongpong na te aha press conference ai pana ke tō mui mai i he tau ongongo ko he aho ni, ko ahlake e tau COVID-19 o toko tolu wha, recover toko taha tō e pe ai toko tolu tolu. Ka mō mea.